angazi kwakwenze njani bathi angathi angazi ingoma kanjani masibulele Nkosini siphakamise udumo Manini asivumelane la ukuthi sizoyicula le ngoma mase siyayeka Amen. ukuze ngizo omunye umuntu siyavumelana yini thulani manje ukuthuliswa kweprefect mina esikoleni ababethi linigade lingabanga umsindo Thank you, Jesus. ethi bhala abakhulumayo ngababhala manje
Wenza thini Nkosi yami abantu bafuna ukuzwa uNkulunkulu. Kodwa ke thalala tham. Thank you, Jesus.